Lug, malo sremačko selo u podnožju Fruške gore. 900 hektara atara, koji se južnim delom graniči sa nacionalnim parkom Fruška gora, je pod upravom korisnika lovišta Lovačkog društva Jedinstvo. Društvo broji 30 članova, uglavnom mlađe dobi, i u sastavu je Lovačkog udruženja Srndać iz Beočina. Ivan Kolar, zvani Fico, sekretar društva, nam je ispričao da Lovačko udruženje Jednota, što znači jedinstvo, ima i prihvatilište za fazane, takozvanu volijeru sa kapacitetom 200 komada. Prethodnih dana je pušten veći deo fazanskih petlova i koka starosti 18 nedelja. Jutro je bilo promenljivo, sa oblacima, vetrom i pokojom kapi kiše, što je u nekoj meri i otežavalo rad lovačkih pasa, kojih je bilo dosta. Za ovakve brdsko-planinske terene izuzetno je važna kondicija lovačkih pasa. Bilo je tu i Nemaca, i mađarskih vižli, i bretonaca, ali i jedan koker španijel. Po mišljenju mnogih, koker španijel je izgubio taj poriv za lovom i postao salonski, kućni, dečiji pas za razonodu. Na prvi pogled se videlo da to možda i nije baš tako, ali prosudite sami do kraja emisije. Lov i još po nešto. Prilika da predstavimo sve ono što smo u proteklih godinu dana radili, a nekako se poklopilo i sa izborom od pre godinu dana, izborom novog rukovodstva. U prethodnih godinu dana, nakon konstituisanja svih odbora, zasnovali smo novi koncept na kome se zasniva lovstvo u Srbiji i sam Lovački savez Srbije, što znači pre svega zaštita prirode, zaštita životne sredine, a pored svega i zaštita divljači, a naravno radili smo i na zaštiti interesa lovaca. U prethodnih godinu dana možemo se pohvaliti brojnim akcijama kada se radi o zaštiti životne sredine, akciji sa lovcima do čiste Srbije, akcija koja je u toku Ne pali strnjiku, a pored svega radimo i na poboljšanju starosne strukture lovaca i u toku je akcija Mali lovac, veliki umetnik, gde svi naši mališani koji vole prirodu imaju priliku da crtaju, slikaju na temu prirode, na temu divljači i to dostavljaju Lovačkim savezu Srbije, a savez im se odužuje kroz različite poklone, a oni koji budu u godišnjem izboru najbolji, bit će organizovano druženje sa našim lovcima koji su poznate ličnosti kao što su glumci, odbojkaši, košarkaši i sve druge ličnosti iz javnog života. Pored toga radili smo i na interesima i poboljšanju interesa lovačkih organizacija korisnika lovišta, pre svega kada se radi o štetama na divljači i od divljači u saobraćaju. Sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donijeli smo instrukciju i koje su to tačno obaveze kada se radi o postavljanju saobraćajnih znakova, što je u mnogome olakšalo funkcionisanje lovačkih udruženja. Takođe smo radili na izmenama i dopunama zakona o oružju i municiji, koji bitno utiče na populaciju i brojnost lovaca u Srbiji, gde očekujemo da u decembru mesecu imamo donet novi zakon po meri lovaca. Za planovi za narednu godinu izmena i dopune zakona o divljači i lovstvu, ali naravno o tome ćemo pričati zajedno sa Ministarstvom poljoprivrede i šumarstva, gde ćemo zasnovati upravo na stanovištu zaštite staništa divljači i povećanja populacije divljači u Srbiji. Kada se radi o međunarodnoj saradnji i međunarodnoj unutrašnjoj saradnji, možemo se pohvaliti da sa svim nacionalnim parkovima planiramo potpisivanje ugovora o međusobnoj saradnji, pre svega sa Nacionalnim parkom Đerdap, i možemo najaviti da u Nacionalnom parku Đerdap imamo uskoro polaganje za međunarodne CIC sudije kada se radi o ocenjivanju trofeja divljači, a pored toga i sa Nacionalnim parkom Đerdap, Fruškom gorom imamo potpisane ugovore o saradnji, što znači da država i javna preduzeća u Lovačkom savezu Srbije vide ozbiljnog i dobrog partnera za razvoj lovstva u Srbiji.
Kada se radi o međunarodnim projektima, možemo se pohvaliti da smo odradili dva projekta prekogranične IPA saradnje, jedan sa Bugarskom ambasadom, a jedan koji je u implementaciji je projekat zastupanja fotolova i izgradnje mobilijara za fotolov u jugoistočnoj Srbiji sa prekograničnom saradnjom sa Lovačkim savezom Makedonije. Pred početak glavne lovne sezone koja je tradicionalna u Srbiji, lov zeca i lov fazana, možemo svim lovcima da poželimo dobar pogled i uvek poželim svim lovcima puno rada i puno truda u lovištu. Dobar pogled još jednom. Lov i još ponešto. Otvaranju sezone lova na fazansku divljač prisustvovalo je i 30 gostiju iz raznih krajeva Srbije. Po dolasku na zborno mesto vođa lova Ratko Gašpar održao je kratak brifing za sve one koji su prvi put u ovom lovištu. Svim učesnicima je skrenuta pažnja na obavezne markere, jer je vegetacija još uvek jaka i atar nije očišćen od gajenih kultura, pre svega misleći na kukuruz koji i dalje stoji na skoro pola atara. S obzirom da je početak sezone i da je teren dosta težak, brojnost dobrih lovačkih istreniranih pasa je veoma bitna, kako bi se dopunjavali u radu i pronašli svu odstreljenu divljač. Oktobar mesec je period kad najveći broj lovačkih udruženja počinje glavnu lovnu sezonu. Lov na fazansku divljač. Kako nam je predsjednik lovačkog društva Zlatko Kukučka ispričao, početku glavne lovne sezone na fazansku divljač je prethodio iscrpan rad tokom cele godine. Svi članovi društva su vredno radili tokom godine na izgradnji lovno-tehničkih objekata. Izgrađene su hranilice za prihranu prirodne populacije fazanske divljači, ali i druge divljači. Zlatko kaže da je posebno ponosan na članove društva jer su zaista dobro rešili probleme savremenih lovišta, a to je odstrel predatora. Do sada je odstreljeno preko 30 lisica i 10 šakala od početka lovne sezone. Zlatko napominje da su lovci odgovorni korisnici lovišta, a samim tim i plodnog zemljišta. Predsjednik lovačkog društva Jedinstvo iz Luga Zlatko Kukučka izdvaja zajedničku akciju Lovačkog saveza Srbije i Ministarstva zaštite životne sredine pod nazivom Sa lovcima do čiste Srbije, koju su sa ponosom podržali. Trude se da atar održavaju i čuvaju u skladu sa ekološkim principima zaštite biodiverziteta, uklanjanjem svih vrsta ambalaža koja se sporo ili nikako ne razgrađuje. Ovom prilikom nas je zamolio da u njegovo ime pozovemo sve lovce da svaki put kad izađu u atar lovišta ponesu jedan džak za smeće i pokupe ostatke iza nesavesnih zagađivača naše prirode. Lužani, s obzirom da se atar graniči s gustom šumom Nacionalnog parka Fruške gore, su ponosni na brojnost kako jelenske i srneće, tako i na populaciju divljih svinja.
Posle nekih sat i po vremena šetnje po teškom terenu, usledila je, za neke, tako željena pauza za odmor, kao i za lovački doručak. Loši vremenski uslovi su uticali na slab početak i odstreljena je tek po koja koka i petao. Lov i još po nešto. Ladies and gentlemen, it is an utmost pleasure to welcome you to a very small ceremony, but important ceremony. President of the CIC, George Aman, is sending his best regards, and it is in his name that I'm going to speak today, and in the presence of the CIC Artemis Club President, Dr. Sonja Supekova, and in the presence of the Hungarian and also Serbian hunting ladies. And it is a pleasure for me to ask upon the leader of the lady hunters in Serbia and vice president of the Hunting Association in Vojvodina, Madame Sanja, as I call her always, only. She is somebody who the CIC would like to recognize for the many help she has been rendering to the organization. Sanja has an incredible network of contacts all over the country, and she is just pulling the strings to bring together important talks which are important for furthering hunting as such. Every year she is welcoming all the different women hunting groups from all over Europe here in her hometown in Serbia, and she has been very instrumental in helping the CIC to raise funds for our work. And the president of the CIC, George Aman, has decided to award to her the highest award the CIC is giving, the CIC Gold Medal, and I take pleasure to passing on that gold medal to her and congratulate her and hope that she will further assist us in our international work. The medal itself is the gold medal. I hope it's getting a nice place in your home. And there is a certificate connected to it, which you may frame and give it a special place at your home as well. Thank you very much, Sanja. Thank you. For all the work you have been doing. Thank you. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, draga. My utmost pleasure. I think this is worth a round of applause. Thank you very much. Lov i još po nešto. Lov i još po nešto. .klub. Za istinske ljubitelje prirode, lova, kinologije, lovačkog oružja, novih saznanja iz lovišta Srbije, regiona i sveta, kulinarstva. Pratite najnovije vesti iz sveta lovstva na lov i još po nešto. .klub. Zapratite nas na društvenim mrežama, prijavite se na naš YouTube kanal i budite obavešteni o našim aktivnostima. Lov i još po nešto. Kada vam je potrebna reklama za radio, TV ili internet, kvalitetan snimak za vaš džingl, voice over, za vaš projekat, audiobook, video ili snimanje vokala, potražite nas. Iznajmite neki od naših glasova za vaše potrebe. Jednostavno izaberite sa naše stranice glas koji vam najviše odgovara. Angažujte nas i prepustite našem timu da kreira upečatljivu reklamu za vaš brend, proizvod ili usluge. New Now Media, više od multimedije. Posjetite naš sajt na newnowmedia.rs. Najveća očekivanja imamo od najbolje parcele. Zato sam učinio sve što je u mojoj moći da ostvarim visoki prinos i izabrao KVS Capitolis, Confites, KVS Smaragd i KVS Kašmir hibride nove generacije koji su pažljivo probrani za najbolje rezultate u intenzivnoj proizvodnji. KVS. Sejemo budućnost 1856.
Iz Dnevnika lovca, zbirka najlepših lovačkih priča za period od 1935. do 2020. godine. Doživite lov na jedan sasvim poseban način. Poručite vaš primerak još danas. Zbirka lovačkih priča iz Dnevnika lovca. Sačuvano od zaborava. Lovi još po nešto.klub. U saradnji sa Texon Corporation i najpoznatijim svetskim proizvođačima aditiva, ulja i hemijskih tečnosti, Texon rafinerija proizvodi sve vrste motornih industrijskih ulja najnovije generacije sa obezbeđenim preporukama za upotrebu od renomiranih evropskih proizvođača vozila, hidraulike, reduktora i druge opreme za savremene industrijske sisteme. Texon rafinerija Srbija po tehnologiji Texon Oil Corporation USA. Silofert Humix. Sve što treba tvoje zemlji. Advanced Agriculture. Pratite najnovije vesti iz sveta lovstva na lov i još po nešto.klub. Lov i još po nešto. Za dobar lov potrebno je i malo sreće. Ovog puta ta sreća je uticala tako da su se vremenski uslovi popravili dok je trajala pauza za doručak. Sa prvim suncem i fazani i ostala divljač je izašlo da se malo osunča. Time su se i prikazali lovcima, ali ovog puta dozvoljen je lov samo na fazansku divljač. Da li su lovci bili uspešni ovog puta? Ostanite sa nama do kraja emisije i saznajte. Lov i još po nešto. Zahvaljujem se prvo predsjedniku Svetske federacije gospodinu Đorđu Amanu, generalnom direktoru gospodinu Tamašu Margesku na ovako zaista velikom i prestižnom odlikovanju. Ovo nije svakidašnje, ovo ne znači samo priznanje za rad, ovo je jedna jako velika obaveza za ubuduće, što znači da rad koji je do sada bio mora da se prevaziđe sa rezultatima, da se mora puno više raditi na svim poljima vezano za lovstvo, kako za dame u lovstvu, tako i za generalno lovstvo u Srbiji. Ovakvo priznanje je jedna velika obaveza za mene, za moje dame i za moje kolege koje mene podržavaju u svetu lovstva. Hvala im što su moj rad procenili, ocenili tako što su me nagradili ovom medaljom. Ja se nadam da ću opravdati ovu medalju i ovo priznanje i da će položaj naše države Srbije, svih naših lovaca, ne samo Saveza, nego znači svih nas, svih lovaca, biti na jednom višem nivou, da ćemo povratiti naše poverenje koje smo imali
Nekada se znalo kad se kaže lovci iz Jugoslavije, nažalost toga više nema, ali ima Srbije, da sada kad se bude reklo Srbije, da će se znati ko su ti ljudi iz Srbije i da su to ljudi koji zaslužuju jednu visoku poziciju u svakom pogledu. Znanjem, kvalitetom, divljači, ponudom i tako dalje. Hvala im još jednom na zaista velikom priznanju. Lov i još po nešto. Šaljite nam vaše Fotolovac. Lov i još po nešto. 42. međunarodna izložba pasa svih rasa CACIP Novi Sad okupila je izlagače iz 15 zemalja koji su prijavili preko 370 pasa svih rasa. Ovako veliku manifestaciju organizacije Kineološkog saveza Vojvodine ocjenjivale su iskusne međunarodne i domaće sudije. Psi su se takmičili u 10 grupa, ali su na izložbi također učestvovale i odgajivačke grupe, parovi kao i najmlađi kempleri. Sudije su ocjenjivale i najbolje pse iz grupe Papis 3 do 6 meseci i mlade pse od 6 do 9 meseci. Pobednici svih grupa su dospeli do one najvažnije na svakoj izložbi, Best in Show. Treće mesto je zauzeo nemački oštrodlaki ptičar, drugo mesto je zauzeo srednji šnaucer, a prvo mesto je osvojio Springer Španijel, trimere Top Gun, vlasnika Piljevića i Samardžića. Lov i još po nešto. Pas je utolio žeđ i divlje svinje su bile na pojilu. Bravo, mas. Neko lovište posmatra sa ovih visina. Stigao je svoj plen. Očuvana prirodna lepota. Slatko osveženje za lovce. Idete s kukuricom do Topolju.
lov i još ponešto. Lov i još ponešto.